Slav, roj başı var başı vanno hevidarım herkes başı. İro doşana zindide em taybeti basara uşa daviye başure Kurdistan ebikin Mesut Barzani ba vekelezgin bang lehemu partiyen siyasi kir ku lehev bicivin beriyare ku sibe ev lehev bicivin mijar tekiliyawan ya be Bağday raye mivan emine İro Ramazan Kerime çavdiri siyasi ev mesele şirove ke jeheremi Karreş çiye gelo ev em de arife ya banga serqabuni dane yan mesele ki din heye tekiliya başure Kurdistan be Irak'e reçma jinşka ve xarab bu Irak'e çima bir yerda ku maaşe karmendin başure Kurdistan neşine ve greday da davide mi basa pevaje uken rapor ki istihbarata tekmiti hatiye parvekrin da rapor de ka çi heye bahsa çi dike devlete Türkiye çima ji peşketinin divê pêvajiyê de neraziye. Ji çi neraziye? Ji PKK çi hêvî dike û Partiya Karkerê Kurdistanê tevgera azadiya Kurd çi hêvî dike ji vê pêvajiyê em ê bi Ramezan Kerîm re bahsa meselê bikin. Dengê me baş e, dengê me baş tê we ji kerema xwe re bibêjin. Du hinek pirsgirêkên teknîkî çêbibûn. Ez dixwazim cih zêdetir bibin Ramezan Kerîm ji ber ku cih ez lê me hinek qelebalix ez zarok jiyane. Başı, denk etfazım emin bim. Denk başı, süper, tamam. Ramazan Kerim de vedere. Mamuste Ramazan Kerim, merhaba bkhirati. Gelek spas, evara ve baş, spas dikim bo ve derfete u divê dema dîrokî da dengê we jî gelekî baş tê, biriya we jî silav û rêzê min bo hemû temaşawana û gelê Kurd. Fermo. Ramazan Kerim evdemekî dirêje me bi hevra bername çêne kiriye. Hinkî me navber dayê tabii kanalê din de te her domand xebatên xwe. Lê hinkî min û te bername çêne kiriye, pir tiş qewmîn, pir tiş guherîn, pêvajiyekê nû dest pê kiriye. Tabii me dûr û dirêj me pir cara basa pêvajiyê kir. Çavdêriyên te hemî nebe jî qismekî mezin rast derketin. Pir tiştên ku te pêşbînî kiribû rast derketin. Yani ji ber vê agahiyên te, çavkaniyên te, ji ber vê yekem te pîroz dikin haqeten. Baş kanala me jî bu vesîle ku tu van tişta eşkere bikî beriya herkesî ji temaşevanan re. Miletê me jî heq dike rastî bibîse. Niha cî ez lê me ji ber ku qelebalix ez dengê xwe dibirim. Tu hema dest bi şîrovê dikî tişta ku ez merex dikim niha Mesut Barzanî banga lezgin li hemû partiyên siyasî kir ku li hev bicivin. Biryare sibê ew ê li hev bicivin. Mesele çi ye? Daw çi ye? Doh me nû çiyekî parvekiriye ku Iraqê biryar daye êdî maaşê karmendan yani memurên hikûmeta Başûrê Kurdistanê neşîne. Maaşê wan neşîne. Çima biryarekî wisa daye? Daw çi ye? Mesele çi ye? Helbesta Başûrê Kurdistanê wê çawa be? Helbestekî yekgirtû. Ramezan Kerîm gotin ya te keremke. Gelek spas, birêz Bedran dere. Di rastiyê de heger panoramekî dîrokî Kurd bêjin li sala 2017 dema gelê Kurd li Başûrê Kurdistan û li hemû beşê Kurdistan li dinyayê piştgiriya referandûma serxwebûna Kurdistanê kirin. Tabii dibin serokatiya serokê ew demayê Herêma Başûrê Kurdistan birêz Mesut Barzanî birêva çû. Di rastiyê de yê me dizanin her gorankariyek li astê cîhanê de bêkirin de bi taybet nexşe heger were guhartin pênc endamên Encûmenê Asayîş hene. Amerîka, Rusya, Çîn, Fransa, Britanya. Bi taybet Amerîka, Rusya girîngin û serî de jî Amerîka. Heqîqet gelê Kurd, serkirdeyê Kurd yê me wa fikir kir û rastî jî ew fikira rast bû ku şerê dijî Daeş Kurda bi qehremanî kir û tarîxê Kurda yê hezaran sal û ew zilmê ku li ser Kurda hatiye pîvîstî Kurda he referandûm bikin. Ema mixabin ew dema dewletên yekîtiya dewletên Amerîka ew dema dijeyetî kir. Ewa yek. û referandûm serkeftû bû lê piştira Iraqê ku êrişê Kurdistanê kir Amerîka destberdarê Kurd bû. Niha Amerîka eva çend rojeke poşmaniya xwe tîne zimanda. Divê yê me ew dema şaştî men kir yê me poşman bûn nedibû em piştgiriya Iraqê bikin dijî Kurdistan dijî gelê Kurd û rexnedayînê xwe poşmaniya xwe lêborînê xwe dixwaze. Ewa de heman demê de ku Amerîka li gel Kurda jî
رکفتن گاز زیادتر ل 100 میلیارد دلار امضا کرد. 100 سال 20 اگر 100 سال نفت بو بشک 100 سال 21 100 سال غازه بوی پشتی راوشتاندن نفت کردستان اوا 2 سال کرد جاره کردن چون سر نقشه جیان یا غازه ده. او دما کدما رفراندوم تمام بو عراق ایران ترکیه و گلک ولات دنیای راستی ایریش عسکری یعنی عراق ایران ترکیه به هفشی به تایبت عراق ایران یعنی ترکیه به وحشارتی به شیوه کردن باز عراق ایران ایریش کردستان کرن صدا پینجی خاک کردستان داگر کرن و امریکا جبرز مسعود برزانی را گفت دژ سروکاتی حریم برده او دما برز مسعود برزانی دژ سروکاتی حریم برده و سروکاتی حریم هلوشه یعنی دابش کرن دستلات سروکاتی حریم پار وکرن لسر پارلمانت و حکومت و دستگاه اندن ل 2017 و حتی نه 2025 لدما 8 سالا دا برز مسعود برزانی نکار بو یعنی او درفتا چینه بو جوینه کی هفبش یه همو هز کردستانی چپ جوینن هز کردستانی چید بود دبن سروکاتی سروکی حرم ککنی چیروان بارزانی بس جوینه کی کو برز مسعود برزانی برای و بعد دما 8 سالا دا جوینه کی وسا نکار بو چه بیا او جوینا چاوا چه بو سبب یکم مگوت امریکا او هلوستا خود پشمان بود دو هلوست و کریارن برز مسعود برزانی سروک بارزانی جبو روجاوای کردستان او یکیتیا کد روجاوای کردستان دا د ناو آلین سیاسی ده هاته کرنده هف دیتنی گل برز مظلوم کوبان سروک روجاوای کردستان و پیواجوی آشتی کد دست بکریه سروک و جالان او گرینگی داین و پیشنیار و سپاسی بی بو سروک بارزانی و هاتنین وابدن شاندن باکوری کردستان بو کردستان باشور و یا سیاسیاجی د ناو 8 سالا دا دولت عراق ج کردارا گو و رفراندوم کریه و شاشتی کریه د ناو چارچوبه عراق دا بجین وکو اوه یو سربخه دولت اوه هیا بس عراق د ناو 8 سالا دا فرق و جداتی کرد راستی د گلک مسئله دا به صدان دوسیه هنه عراق فرق و جداتی کرد و وکو یکسان پیویست نزیکی گل کرد و حریم باشور کردستان نبود نهاجی به فرمی دوی از معاش و دبرن یعنی وکو اوه سبه انقره بیج اجبرکو پیکیکی های اجبرکو اوه از معاش باکوری کردستان دبرن وکو اوه ولات اکیدن مثلا بریتانیا لگل سکوتلند پروبلم اکی خواه بو یعنی هر کس اکیدن یعنی برین معاش حمالاتی خو در وای قانونیه نابت مسئله نان و تی انسانا به پروبلم سیاسی و تکل بکی جتابی که دما دویم معاش ببرن ظروف سدان سال یه باشور کردستان جبر که جگنده هات نناو باجر لباجر داشت پیش سازی کار زده پیش نکه که خلق سدان نو دیوی به معاش دجی اگر معاش 4-5 ماه ندن هگر برچیبون هگر آلوزی جدی ہے یعنی باشور کردستان آسایش خوراک آسایش باشور کردستان دکبه بن خطریه کی مزن جبو بی اف سی صدم جدی بون که برز مسعود بارزانی بانگشتی همو هزین آلین سیاسی کرد قد برای کانال واش بیجم برز محمد حاجی محمود سروکی پارتی سوسیال دموکرات کردستان هم فرمانده کی عسکریه هم شورشگره هم کسایی کی سیاسی هم جی سروکی کی برایزه حقیقت برای آوی و چند سرکرده این سیاسی گلک جارا ما گفتگو دکر پیوست برز مسعود برزانی سروک بارزانی بانگشتی همو آلین سیاسی که بس او دما هنک آلین سیاسی آمده نبون در فتح کی ظروف کی اوسا نبون بوی از دکارم بیجم 2017-2025 میلادک زانی که بدران داره چاوا 2013-14 لباکوری کردستان پیواجو آشتی تک چو 2015 شر دست ببو ام بیجن روجاوای کردستان سرکفتنه که اسکری چی بو پشتی کوبانه لسیاسی راوستیا لباشوری کردستان جی پشتی رفراندوم یعنی روش رانه وستیا بو بس یعنی کرد پشتی شر داعش گلکی چونه پیش پشترا وان 4 دولتا سوریا عراق ایران ترکیه رکفتنه که نهینی کرن که کردان راوستینه
دست بیه میلادک دست بیه کجاره کدن حرکتک هتا ناوا گلی کرد ji pêvajoya İmralî çareseriya mesela Kurd, meselê Rojavayê Kurdistan li Bakurê Kurdistan û berî vî jî şoreşa Jîne Emînî bû. Hestên neteweyî, fikrên neteweyî û careke din hevgirtina neteweyî bandorekî mezin kir. Civîna sibê muhîm e. Civîna sibê pir girîng e. Dema tê bîram da referandum wa lê hat ew dema xastin civatekî serkirdeyetî çêkin. Rastî wê demê piştgirî nehate kirin da. Yani rexneyê tund hate kirin de. Ew lîjneya referandum ji serokên partiyên siyasî pêk dihat, ew dema dixwastin bikine civatekî serkirdeyên siyasî bes piştgirî nekirin. Mixabin du derbe Kurda xwar. Yek Kongra Netewî 2013 dixwastin pêk bê min jî wê demê wekû nûnerê Kurdê Sovyetê pêk nehat. Bîra we tê wê demê heval Zekî, heval Ronayî, PKK tê da beşdar bû. Ew Kongra Neteweyî çê nebû. Derba dudiya jî piştî referandum dibiya civatekî serkirdeyê Kurd li Başûrê Kurdistan çêbe. Ew jî çê nebû. Lê îro piştî 8 sal mîladekî nû pêvajoyekî nû ye. Xelkê Kurdistana Başûr jî ewa dît û Amerîka jî ewa dît, hêzên navdewletî jî ewa dît ku Kurd heqê xwe ne serbixwe be, serwar be. Heger dewlet jî ava neke dibe otonomiya Kurdistan, nîvçe komara Kurdistan yan komara Kurdistan di sîstema federal da di nava Iraqê da dibe bi hemû mafê xwe bijîn. Bu meselê pirsyarê we wê çi helwestê bigirin? Yekem bi fikra min şandekî hevbeş hegerekî cidî he sibê çêbe. Şandekî hevbeş ji hemû aliyên siyasî Kurdistan bi biryarê Kurdistanî serdanê Bexda bikin. Pêş cejna Qurbanê divê meheş were parvekirin de. Heger ew meheşa ney parvekirin, ew şanda çû guftûgû kir, negişte hiç encamekî, ew dema bi fikra min hinek biryarê sibê war negirtin. Yani heger biryar neyne eşkere kirin de wey şandekî bişîne. Heger ewa pêk nehat, ew dema biryarê didiya bi fikra min Kurdê xweşprosê siyasî Iraqê xwe bikişînin. Heqet Partî Demokratê Kurdistan, Yekîtiya Niştimanê Kurdistan heger di prosesa siyasî Iraqê xwe bikişînin, bi taybet Partî Demokratê Kurdistan, hikûmeta Iraqê di rûxeb prosesa Iraqê siyasî radwest. Çimkî Kurd beşekî girîngin li prosesa siyasî Iraqê de. 2003 dema rejîmê Sadam rûxa kevir li ser kevir nema. Hikûmeta niha, parlamentoya niha, artêşa niha, istihbarat asayîşa niha hemû Kurda ava kir bi serokatî ew dema birêz Mam Celal, birêz Mesûd Berzanî û Mamoste Selahattin Badîn ew Kurdên ku wê demê nûneretî dikirin, Kurda Îraqa nû ava kir û heta niha jî prosesa siyasî, rêkeftinê siya şina Kurd berdewam Kurd Îraq li ser nigahî bihîştî. Heger Kurd nebin Îraqê birûxe. Helwêsta didiya Kurdê wê xweş prosesa siyasî Îraqê xwe bikişînin. Ew dema meselê sisiya suna beşekî suna dibe li gel Kurda ez bawerim wê rêk bikevin. û her wiha jî Amerîka wekû endamê Encûmenê Asayîşê Navdewletî û Brîtanya di du heman demê ku ewana di meselê peymana Lozan da ewana berpirsiyar bûn. Yê me zanin 1921 wana Sûriya teslîmê Fransa kir, 1923 Iraq teslîmê Brîtanya kirin. Ev Başûrê Kurdistan dosya wî dana destê Brîtanya. Li piştî nod û yek û heta 2003 ev dosya niha destê Amerîka Brîtanya de. Ewana exlaqî en ku bi taybet Brîtanya, Fransa ku Lozan ewana wa li Kurdistan kirin û xwe pêşengî cîhanê zanin û di şerê Daeş da jî me piştgiriya wan kir û Kurd mitefîkî stratejîkî ewan in. Ewan jî wê demê ez bawerim sibê yekek li biryarê wê civînê wê dawa li sercem welatanê derve bi taybet Amerîka, Brîtanya, Fransa wan welata bikin ku bêne ser xeta ev zilma Iraqê li ser Kurdistanê raweste. Ew ê din bi fikra min dehatên navxweyî yên nift û her çi dawat he divê rêk bixire. Yani dînarek ji vî milî, dolarek ji vî milî neçe vî milî. û Kurd ew dihata rêk bixe bike merkezî di destê hikûmet û parlamento de be. Parlamento dest ewa sê çar divê Parlamentoya Kurdistan dest bi kar be. Hikûmeta Kurdistanê di navberî Partî Yekîtî de guftûgû hê
سر پاروکرنا پوستا جاره نگیشتی انجامه دبی پارتی یکیتی رکفتنه کی جدی بکن و حکومت کردستان آوا بکن دناوا مهکی دا پیوست حکومت کردستان آوا بده پارلمان کردستان دست بکار به و دهات نافخایی همون رک بخن اگر افتشتا همون سبید جرینه دا بریار هات سر دایم من و نه وکو زانیاری معلومات بس من پیونگی من باش لگل آلین سیاسیه اوا واره کرنده او جیب به تایبت حکومت کردستان واره آوا کرنده زیادتر آلین سیاسی تیدا جیب بگرن نه تنه پارتی یکیتی سه چهار آلین سیاسی و پارلمانتو دست بکار به دهات نافای همون رک بخن به وفده کی بچنه بغدا و والاتین دنیای همو بین سر خطا و گلی کردستان جی پشتیوانی دکه به فکر من پوزیسیون کردستان زور به هزده به و عراق مجبور او قبول که اگر قبول نکه او دما گلی کرد پیوست نکه رفراندوم بکه او رفراندوم که سال 2017 حاکیه کرنده او وکو بلگه کی وکو دستوری کی لدست کردستان ده او دما گلی کرد حقی خویه ایران دولت بونا خوب بکه اگر ایران و ترکیه دجیوی راوسته اگر خود عراق دجیوی راوستن فرمواری مسئله ما چاره سر بکن تابی هلویست امریکا گلکی گرینگه دوی مسئله ده و سروک بارزانی جی من دوار تیوی دا پش تیوی دکیینین دا دون دزانا تیوی دا ایروش لگل تلویزیون و بدران داره برس که مسعود برزانی فکر من دکاره رولا مرجعیت کرد سروکی هری بهز کرده او رولا خوب بلیزه لگل سروک آپو ده زندانه ده راستی میزانن ده سروک بارزانی ده آزاگیه ده یعنی هم تجرباوی هم هزاوی هم قواتاوی هم جی حسکرناوی دکاره رولا کی مرجعیت کرد بلیزه او آلین سیاسی کردستانی لروجاوا رک خست لباش باکوری کردستان جی رولا کی بی باشه لکردستان باشور او آلین سیاسی رک ده کردستان روجلات جیوی گودار دکه ده آستی دیاسپور ده پیگهوی بهزه بو وک مسعود برزانی سروک بارزانی دکاره رولا کی جدی بلیزه هم وکو سروک کی خدان تجربه ددوجی که بدران داره او آخر بیژن برست که مسعود برزانی پیشنگی رفراندوم سروکو سرپرشتی رفراندوم دکر و ایرو دیرو که او راستیا درخست ارته که مسعود برزانی سر حق و همو کسی ساده هشته رخنه دکر دگو مسعود برزانی واکریه روشا کردستان والی حاکم من بدنگه کی بلند لحمو کانال راگیاندن دگو یه ما سر حق بونه رفراندوم تشتکی راست بیه و ایرو اوی کمه پشگریا رفراندوم دکر چند روزنامه‌وان و سیاسی یک بون هر چندی باور بکن نه پیوندیم گل پارتی ها نه گل مال بارزانی ها نه خیراوان گشتی هم دا او ها برو واجی جار نبل که هنک جیا عزیت مش حاکه داین دا لیه ما پشگریا دوزا نتاوی روا گل کرد کر ایروژی او راستیا درکت ارته دا که گل کرد به سروار و سربخوا بجی اگر در نوا عراق داش بجی دبی بشکو کرامت بجی کرم که مامۆستا ڕەمەزان کەریم ez باوەڕ nakim Kurdekî li dijî mafê Kurda ê serxwebûnê derkeve ew meselekî zelal e ama tiştek ku hat dem û pêvajoya wî yani wextê ku merov diyareke siyasî tam di dema wî de nede dikare zirar bibîne dikare pêk neyê ji ber vê yekê yani dem îja di encamê de jî bû sebebê kekê bedran derazanî bibore mesela dema der rast ez vî tiştî bêjim dema Tillerson wazîrê karê derva Amerîka name şand ji Kurdara got sebir bikin dema wî nîne Kurda pêra got demekî diyar bike dem diyar nekirin heger em sebir bikin tu garantî didî piştgiriya me bikî heval bedran dere dagirkerên Kurdistan hêzên navdewletî berdewam ji Kurdara gotine dema wî niye 1000 sal derbas bû 100 sal derbas bû bes e gelekî li 6 milyon pêk tê bo heqê me niye em serbixwe bijîn yani çima 2017 bû çimkî şerê Daeş temam bû yê me li ber dinyayê ji bo dinyayê me hêzekî terorîstî têk şikand gelê Kurd wê demê hazir bû bo referandumê ewna dema dibêjin dema wî nîne wata Kurda dixapînin heger me ra demekî diyar bikin piştgiriya me bikin ew dema û tiştekî ji bêjim kek bedran dere madem xelkê Kurdistan
سدا 94 دنگ دا قبول کرد خلاص اوا سدا yani dengi Kurd kerem Yani şüphetine ku mafê Kurda serbuxwe bijîn heye û ser de jî ev ne banga serxwebûnê bû ev referandum bû ji miletê xwe dipirsî hûn serxwebûnê dixwazin naxwazin encamê de piraniya xelkê xwest serbuxwe bijî em vê dayna aliyê kî na Remezan Kerîm pêvajoya li Bakurê Kurdistanê ku di navbera dewleta Tirkiye û PKK de hatiye destpêkirin ez hinekî dixwazim malumatên li cem te agahiyên cem te hîn bibim di vê navberê de divê em bizanibin ku artêşa Tirkiye êrişê ser herêmê pirastinê yên gerîla dike herêmê pirastinên medyayê ku gerîla li wê derê ye niha ji aliyê artêşa Tirk ve ev herem tam 27 caran hatiye bombekirin bi teqemeniyên qedexe çekên kîmyewî 7 caran bi gazên kîmyewî bi çekên giran hêzên gerîla jî çarçoveya parastina rewa de elbet destvala nasekirin ew jî xwe müdafaa dikin xwe diparêzin ji ber vê yekê şerê di navbera artêşa Tirk û gerîla de nesekiniye artêşa Tirk çi dixwaze ev provokasyon e çi ye tiştek ku ev hefteyekê ser disekinin li ser Kurd bibim artêşa Tirk çima bi îsrar di gel Agirbestê di gel biryara PKK'ya xwe fesehkirinê çima bi îsrar êriş dike Enzam çi fikrî ama ez fikra xwe hema bi hevokekî bibêjim ez dibêjim artêşa Tirkiye li pê dîmenekî ye dîmenekî propaganda ye dîmenekî berova jî ye mesela Xaburê ku 10-15 sal berê hêzên gerîla wextê çûn ser otopîsê bi îşaretên serkeftinê tê bîra te li ser otopîsan wextê ez dibêjim dewleta Tirkiye ji bo ku bikaribe ji vê travmayê bifilite dîmenekî dixwaze ku hêzên gerîla Awsa destê xwe bidin ser serê xwe ji şikeftan ji tûnelan derkevin çekê xwe dayînin vê dîmenê dixwaze bikişîne û nîşanê civaka xwe bide weke serkeftin dike li pê vê dîmenê ye çunkî ew li pê tiştê sexten e tiştekî dijî ez hema wekî agahî bidim paşê tu pêdiviya me bişîrovê te hene herî dawî li ser navê dewleta Tirkiye a raporekî mîtê hatiye weşandin tabî raporekî diziye ji raya giştîra naye eşkere kirin bi qasî ku agahî digêje berdestê me di raporê de tê gotin ku Partiya Karkerên Kurdistanê her çend biryara xwe fesehkirinê dabe jî biryara çekdanînê dabe jî di rastiyê de çeka dayînê jî tekoşîna ji bo Kurdistanê didomîne bi şeklê cuda ev jî ne li gor daxwazê dewleta Tirkiye ye ji ber vê yekê şer didome ji ber vê yekê biryara berdana girtiyên siyasiyên Kurd hate telûqkirin mesela niha pêşniyaz qanûnekî heye ji bo berdana girtiyan ama girtiyên siyasî ên ji dawa Kurd û Kurdistanê tê de cih nagire wana hemî tu çi wat karî izah bikî bi agahiyê li ber destsekera hema keremkê Spas rastî ber seretayî bernamê de destpêka bernamê de wehanî ziman da ku gelek yekem car bi rêgeyê kanalê we min got pêvajoya aştî dest pê dike tu deng û bas nebin rast bû yani gelek agahiyên girîng hebû bi rêgeyê kanalê we îro jî em hine tişta bêjin rastiyê da niha li nav dewletê Tirk da min berê hanî bû ziman dewletê qûl û resmî hemû aliyên siyasî bi cihê pê ve ew ê demê civînekî nehînî çêkirin ku dîtin ku Tirkiye di bin xeteriyê de Tirkiye dikare hilweşe heqîqet min ew dema got pêvajoyek dest pê dike ew pêvajo dest pê kir lê carna dibêjin tu dema diçî bazarê hesabê malê bazarê hev nagire tu 100 qirûşî dikî cêva xwe da bêrîka xwe diçî bazarê da tu dinêrî xercê zêdetir hat yan jî carna tu serê xwe da tiştekî planame dikî tu diçî nava wî karî da tiştekî din derdikeve di înşaat sektorî da we di gelek mesela da heqîqet di siyasetê da ji we di meselê eskerî de ji we dewletê Tirk yekem wan wa dizanî ku derecê yek PKK bi giliyê Birês Ocalan nake û PKK çek yani pêvajo
قبول ناکه و برز اوجالان پیکیکی وکو خواهین هنک سرکردن پیکیکی ایلان دکه ده ناو حرکت کردی دا پارچه بون شد. تابی اوا رو ندا، اوا یک اوا رو ندا. ده دو دولت ترک دوی باوری دا نیبو دنیا هز ناو دولتی ها قاسکی پشگریا نامه اوجالان بک. ده نامه برز اوجالان دا سروک آپو دا یعنی حتی دولت ترک دخواست همو تش لگور دلی وی به اونا دوی باوری دا نیبو ده در وادا ده ها گوتنا خو نبره تو بدومینه از همه تیم تو بله. دام کستیم میگه تیم بله دولت ترک و دوی باوری دا نبو که ده هندر دا ده در وادا و طرف پکیکی دا پشگریه کی واجدی بکرن دا یکم حرکت کرد پارچه نبو دو گلی کرد لحمو بشین کردستان پشتیوانی کرد سه هز ناو دولتی جی پشگریا نامای بریس و جلان کرد حرکت کرد پرسا کرد دا و دوزا کرد ده ناو دولتی دا ده ناو خواهی دا به هز بود بوی ده ناو دولت ترک دا هنه کس به فکر تصفیه تقدام یان ضعیف کرنا گلی کرد دوی پیواجوی دا او هدف و آرمان جوان بود برو واجی آرمان جوان درکد برو واجی آرمان جوان درکد حرکت کرد پرسا کرد بو پرسا کی ناو دولتی و حرکت کرد جی به هستر بود مثلا پیکی خفتحسی بکه و تصفیه به جناو بچه برو واجی حرکت کردی بو لیگال و دنیا لگل تعمل دکه دنیا وی قبول دکه تابی دما دولت ترک دید پرسا کردا اف پیواجو دچه به تمامی خدمتا گلی کرد هنه کس ده ناوا وی دولتی دا خواستن وی پیواجوی راوستن هگرا یعنی هگر دما سری سوریه وندر راما خوده لی به وفات بو پکیکی گو شهید بیه که شهید بونا بره سری سوریه وندر دبه که بشک جوی تشتی بشی و گلک پرووکاسیون دن پیش کتن همان دمی مسئله شهر لیز دخوازم بحث کاراکتره که بکم افچان روژه زیده تر حاکیه پیش بریز نومان کرتولموش نومان ده حرکت اک پارتی دا نا حرکت اک پارتی همو بونه شروان بری حرکت کی کادرو بریز عبدالله گول بریز بولند آرنج پشتیوی بریز امبیجن داوود توغلو لینها همو شروانن وکو لشکره کی اردوگانه بز نومان کرتولوش در وای بیتشتیه چونکی نومان کرتولموش خو سروکی پارتیه کی بو د ناو حرکت ارباکان دا بو همبری ارباکان جی درکت و لگل اردوگان خودان کسایتیه او د ناو اک پارتی دا لشکر و شروان نینه کسایتیه کی سیاسی بهزه دو برز نومان کرتولموش بخو وکو کاراکتره کی انسانه کی باشه انسانه کی معقوله سه سروکاتیا پارلمانا ترکیه دکه پارلمان نا اف پرساجی هاکه ناو پارلمانا ترکیه اول دو سه روزه برز نومان کرتولموش به پشگیریا برز دولت بخشلی و پشگیریا برز اوجالان به تمامی اف مسئله کرنه دست خدا و هانین ناو پارلمان من وکو آگاهیه کی بدم و د ناو 20 روزه دا برز اردوگان سروکومار ترکیه د ناو دو گروپا دا بود گروپک او راپورت و بحث کرد گروپک کی اسکره گروپک جی برز دولت بخشلی نومان کرتولموش برز اوجالان یعنی دناوا ویان دو گروپا دا بولی اوا 3-4 روزه اردوگان به تایبت به تمامی بریار گرد لگل گروپا چارەسەریه دما سفر ترامپ سروکومار امریکا بو روجلات ناوین چه بو لگل احمد شاه را هفدیتن کرد هفدیتن کیوان چارقولی چه بوس پاشای سعودی احمد شاه را سروک سوریا اردوگان سروکومار ترکیه حقیقت ترامپ هنکی لی اسرائیل دور کرد و رول که زده تر دا سروکومار اردوگان جبو مسئله روسیا و اوکراینا برس اردوگان و بشک دناو دولت ترکیه دا او دیتن که خطریت اسرائیل لسر ترکیه نما چونکی ترامپ پشگریا اسرائیل ناکر روزنامه که اسرائیلیش بحث کرد گو ترامپ در روزلات ناوین دا گوهارتنا دکه سردانا دکه در و اسرائیل که دولت ترک اف پیواجوش بر ترسا اسرائیل دست بکرد که دید خطریت اسرائیل کم بو
جورک پشمانیک تیده هب همان دمی که ترامپ عمد شارا قبول کرد اوانا خواستن حرکت قصده ده نو ارتش سوریه ده حل بکن بس ولاتین اوروپا پنتاگون به جدی ترامپ اویاری کرن که نو او حرکت واره تصویه کرن بو قصده روجاوای کردستان وکو خوما دوان بالانس نو دا دما اردوگان اوادید و شر روسیا اوکراین انجام ویژی دید اردوگان جاره کردن پشتی 25 روش طرف چارەسەریە کرد طرف چارەسەریە کرد نا برێز ئێردۆگان برێز نومان کورتۆلموش برێز باخچەلی برێز ئۆجاڵان و یەن دەم پارتی هەموو بە هەڤڕا حرەکەت دکن بۆ مەسەلەی دەستگایên لەوەی نویسین ئەمریکا نێزی شامێ بۆ هەف دکارە زرارێ بدە ڕۆژاوا بە هیچ شێوەیەکی نا چونکی ئاوروپا و ئەمریکا پشتگیریya ڕۆژاوا سەدا سەد دکن بە تایبەت فڕانسا ونزانن که جارنا دزگین امنی دزگین اولکاری حق است که زیاده تر دوی اموالات ده پاریزن به وی پاراستنا زیاده تر برو واجی والات تکد جارنا دزگین امنی حق است که تن مسئله اولکاری ده فکرن همان دمه دبنه سبب کرگری لرفورما بکن دزگین میت ترکیه ونزانن دشی هری زور لاسکرا پکتی یین بر خودی هاکان فیدان به خوشی اسکر بود بردوام یک و میت سروکاتی میت دکرن اسکر بود میت صدا حیشتی خونج اسکر پکتی مثلا سروکین بر یه میتی بشی هری زود اسکر دهات یعنی سیستم خو چه بود خلق سیویل تدا کیم بود بلکه نها خلق سیویل هاتنه ناویدا بوی او راپورتا دزی یا کمیت نویسیه راستی خود تیده هه که اف پیواجو به تمامی کت خدمتا کرده چونکی یکیتیا هزین کرده چه بو لروجاوای کردستان پیده اینه کسی ریکفتن پارتی دموکراتی کردستان پیکی که نزیکی هفدو بون و شاندین باکوری کردستان هات نه باشوری کردستان بری وی کنفرانسا پارلمنترین جن لآمده چه بو پیواجویا آشتی یا چرسریا پرسا کرد پیواجویا کج ایمرالی سروک و جالان دست بکر دری سیاست وکرش بو حرکت کردی که 30 سال بو او دری هات بو گرتن پیواجویا کی نو یا دیپلماسی دست بکر و یکی تیه کی نتوایی خورد ده نافبری همو بشین کردستان دا چه کرد حوال بدران داره ترافیکا دیپلماسی نافبری باکور و روژاوا باکور و باشور روژلات چه در نوروزه ده چه پشتیوی او ترافیکا دیپلماسی ده 20 سال آخر ده تشتیوار رو نده اوای که پیواجوی آشتی به سروکاتی اوجالان دوان 6 ماه ده دست خست ده 30 سال شر ده بلکی ها قاسکی دست کفتو چه نبود تابی دولت ترک همو ویدی بینه وکو وجی گود ده ناوان ده ده بکو انسان نخوش هبن نخوشی وان نفسی هبن شته محمد کرد محمد گیت نوبته شته ان ای کرد اولو کرد یعنی دخوازن بردوام گلی کرد به گلی که شکست خاردو ببینن گلی کرد به گلی که آلوز یعنی دناوا یعنی تسلیمواری ببینن نخوازن کرده که سربلن به توکو بازن چیا ببینن دبه کل دناوا وان ده انسان وان نخوش هبن بلم در راستی ده اوای که حکم دکه دیرو که اوای که حکم دکه هیزا کرده اوای که حکم دکه حقیقت که ناو دولتیه و براستی جوارا برای کانال و تشتکی نو بیجن نها گلک ناوندین لکولین استراتژیک ناوندین روشنبیری لامریکا لبریتانیا به تایبت فرانسا خودی ماکرون سروکومار فرانسا و گلک ناوندین روجلات ناوین روشنبیری زانستی سیاسی دیپلماسی پیشنیارک بو کمیتا نوبل لنروژ کرنه بو بریس اوجالان بریس اردوگان به هفبشی وکو دیکلیر کو ماندیلا نوبل اودولی بدنوانده چونکی هگر نوبل اودولی یا آشتی بدنه بریس اوجالان بریس اردوگان پیواجو آشتی صدا نوت سرکفتی دبه آرتخ سر وان دبه فرزک دا و دبه پشگریه که ناو دولتی جدی و دبه گارانتوره که سرکفتنا پیواجو آشتی و مسئله ددیاجی نه پکیکی نه دولت ترک به هیچ شویه که اوی از دبینم
ناینا پرووکاسیونا و اف پیواژو برج مگوتیه برز بدران داره نهاج دبیجم از لدهاتو داش بیجم هگر صدا ست نبه اف پیواژو یه بگیجه آسته سرکفتنه بلکی به دلخواز کردان نبه صدا ست بلکی به تمامی به دلخواز دولت ترک نبه بس صدا هفته بو هشته پیواژوی آشتی سرکفتی ده حرکت پکیکی جی تصفیه نابه پکیکی ارگوت نینه پکیکی هزکی جواکیه پکیکی فکر ایدولوژی فلسفه پکیکی بیا روحی کی دیروکی روح نامره زانی فلسفه ایدولوژی نامره جواک نامره یعنی فسی کرنا ریخستنه کی به پینجی کسی تدکاری بکی لی او روحا دمینه یادن پکیکی وکو بابو دایی که اک چا بابو دایی که عمر خود مزن دبه نخوشت کون دمرن زاروکی وان دمینن بردوامی دبه نها زاروکی پکیکی لروجاوای کردستان لباکوری کردستان لروجلات کردستان لباشوری کردستان به هزاران ارگوت و سازی هنه ین اسکری ین فلسفی ین ایدولوژی ین رخستنه بووی فاسی کرنا حرکتک دو کنگره کی دا نایوی معنی تصفیه و حرکته یا دو دیاجی بفر اوی من زانم و بحثی کرنه ورها و به شیوه کی سینخرونیک ببه وقتی خو امریکا روسیا لسر رکفتنه کی سر چکین آسته بلند رکفتن کرن پارلمانا روسیا و کنگرس یعنی سناتوی امریکا ده همان دقیقه دا دنگدان کرن لپارلمنت خو ورها هر گاوک به هاویتن دا و برانبر به هاویتن فکر کی گاوکی باوجه دولت ترکیش گاوکی باوجه دولت ترک گاوک هاویت فکرش گاوک هاویت و اوای تشتکی ورجی بیجم اول بدران داره تشتکی وی درج بیجم بری وی دو سه روش دولت ترک او موارا گود دو گروپ هنه یعنی به اردوگان جی گوت بون کسی ناقلمند بریز و جالان جی او نامه نویسی بود نابه پرسا کردا گری بدن به اسرائیل پرسا کردا گری بدن به گوهارتن روجلات ناوین یعنی اسرائیل دجی ترکیه به یا دجی ترکیه نبه نابه تنانه جی پرسا کردا گری دن به شر اسکری ترکیه و گریلا اف پرسا ارتخ بیه بکا یعنی بیه پرسا اولکاریا هبونا گل ترک و ترکیه هبونا گل کرد و کردستانی بوی اف پیواجو دوی چاره سر به اگر چاره سر نبه وی چه ببه وی دمی ترکیه دروخه ترکیه نامینه لسر تقویمش روی کفتنه هوال بدران داره همو برنامه حاضره جدول گاوه پیش روژی دا وی چه ببه کرم که هنه اما جبر کو جی کوزلی من مساعد از نکارم زیاده جی پرسانجی بکم اما قناعت کی وسا هي دولت ترکیه دما کو فخر بکه کو ایدی خطریا پرچبونا ترکیه تونه ایدی دما کو بکار به نابر خو او امریکای نابر خو او اسرائیل باش بکه بکار به هنکی ریواچونا کنجونکتورا سیاسی روشتا ناوین بخبن کنترل خو و دمه devji Kurdan berdede pevajoya devleta Türkiye be pevajoya tune devleta Türkiye edi pediviyevi be Kurdan u biçare seriye namine. Çima? Çünkü edi greya xal piş xist. Edi mesele xo hal kir. Çima rabe be Kurdara be keve nava pevajoya u itibari bide Kurda. زانی هوال بدران داره پیواجویا که دست پی بیه یا چاره سریا پرسا کرد پیواجویا آشتی براتیه قزنجا هری مزنجی ترکیه لدوینه نه پاکیتک هانینه بو پارلمانا ترکیه 19,500 گرتی تیدا سود واردگرن ای خود تنی کرد نینن ترک جی تیدانه اف پیواجو PKK'yi جی در خستم از نها بالمسر از نها بالمسر و مسئله جی از نها اره نان از بالمسر و مسئله PKK'yi de قضاوی da گوهرده از نها بالمسر و مسئله اف پیواجو همان دمی یعنی چاوا ترکیه لسرطایی دا پیشنیار بو یکیتی آوروپا کر پشتیوی ل 2006 دست بکر او گفتگوی ترکیه حتی نهاتن
işte bahsa madde 301 dikin, bahsa 4 madde esasiye destur dikin. Heman demi ev guhartinin kulit ev pevaju heman demi de hizmeti Türkiye u geli Türk demiş. Yani Türkiye lugur kriteri yekiki Avrupa Valatin Rojava amede dibe Türkiye dibe behez. Le Türkiye vesayeta kemaliste he u kenaniste he. Mustafa Kemal Atatürk u kenanist Kenan Evren. Ye kenanistan şey. Aslında ve destura naha Türkiye 1908 ya Kenan Evren. Ta ev destura ev mada bimine rahi Kenan Evren ye derbe 12 ilone ye biş. Bu ve Beres Erdoğan hem le vesayetiya kemalista hem jiya kenanista devi xorazgar bike. Besa Kurd dikar Balkiş Ramazan Kerim kenanist kesin aligirin ve destura bingehîn û rasta. ev çar halên meşhur ku te de inkar Rasta. Kurdan heye. Rasta. Kesin aligirin ve destura bingehîn kenanistin. Bravo. Rasta. Yani le Türkiye kemalist şehana kenanist. Kenanist berdavamiya kemalist de bez zedettir betundi. Yani zedettir ku mesele Türkiye berbe hareketeki faşizan vardır. Bu ve kenanist askerin beşek de nava mittehene beşek je askerane evay kulçey Kurdistan ji şer dikin kenanistin. Tamam. Heval bedran ez basavi bikim. Heval bedran eva kultureke, eva ruheke. Bi xune hatiye çekirin. Kultura kenanista ya kemalista biye ferhengektir. Ev ferhenga ev kultura dijî azadiye, dijî demokrasiye, dijî derece yek dijî Kurde. Bu ve guhartina desturi û tekdana ve kulturiye. Beres Erdoğan bixwe heger tu bê bîra we bê carekî de Mercedesa wî da de Mercedesa xwe da Erdoğan nikar bû derkeve. Bi teniya te. Cam şikandin mecburiye. Cem bi balyozê şikandin Erdoğan li ser xwe çûbû derxistin birne xestexanê da. Ewa heger li gor bijîşkan 6 deqe derengtir ew cama bişkandana Erdoğan tê da dimir. Çendin car hawlê kuştinê Erdoğan dane. Çendin car. Bu ve Erdoğan bi xwe dema hatiye ser hukm da heta niha dixwaze destûra kenanîsta kemalîsta bigore quweta wî têrê nakî. Carna li gel Kurda îtifaq kiriye, carna li gel ew esas Erdoğan bû çi serkeftû nebû? Li gel Fethullah Gulên rêkeft. Yani Recep Tayyip Erdoğan dibin tehdit eda ha. Rast e. Dibin tehdîtekî cidî de ew li gel Fethullah Gulên rêkeft xwast vê rewşê bigore lê Fethullah Gulên dawiyê da xwast wekû Îranê wekû Xameneî heftê û ne hereketê bike destê xwe da. Problemê Fethullah Gulên Erdoğan li ser serokatiya vê meselê bû. Ewana her dikî yek fikir bûn, yek cemaat bûn, bes Fethullah Gulên dixwast ew serokatiyê bike, Erdoğan dixwast ew serokatiyê bike. Problemê wan di vir da bûn. Ew îtifaq têk çû. Cara din wî li gel PKK rêkeftin kir, li gel PKK rêkeftin kir, ew jî negîşte encamê da. Piştira li gel Devlet Bahçelî rêkeftin kir, rêkeftina wî Devlet Bahçelî serkeftû bû. Ştek ku serkeftina rêkeftina wî Devlet Bahçelî vê carî kirine koalîsyon li gel Birêz Öcalan. Niha li Tirkiyeyê fîlî eva salek û nîve bi dest pê kiriye lê eva nîv saleke koalisyonekî Öcalan Bahçelî Erdoğan heye. û ev koalisyona bingehekî 100 salê bingehekî 10 salan çêdik. û di vê koalisyonê de cetvelek hatiye dayîn da. Gavê yekem, gavê duyem, gavê sêyem, gavê çaram. Destpêkê ew 19,500 girtî berdin. Piştî wî girçên koalisyona ku bastikî ki Ramazan Kerim ne ji bo armancên biçûk weke hilbijartina Tayyip Erdoğan. Min behsa 100 salê min behsa 100 salê kir. Koalisyonekî berfireh he, projeyekî koalisyona min jî ewa got. Rast e. Min jî behsa wî kir. Me got min jî got. Ramazan Kerim derdorên CHP'yî di wê qenaetê dane ku ev tifaka ku tu bastikî koalisyona tu bastikî
به آرمانجا هلبجارتنا طایب اردوغانه وقتی که نه طایب اردوغان حق بجارتن پایین خال پیورید خیلی خراتی که هوای ادعا CHP اما تشتت بیجی tam berovaji mesele هلبجارتن پر مزنتره mesele ki سبروجیه اتفاق ملت کرد و ترکیه راسته راسته هرمیه پروژه کی برفره لسر فکر ها سری خود دگره ناگره او مسئله کی دنه دیگه باشه گوتنیات کریم کی abi koalisyona ki 100 sale yani dema İsmet İnönü Lozan'ete de biz 100 yıllık ittifakı yaptık. Türkiye 100 yıl garanti altındadır. Ev 100 sala xalas bu. Ev zani devir da rekeftina İsmet İnönü, Kenan Evren و Mustafa Kemal Atatürk بداویت مرحله او جالان باخچلی اردوغان دست بید. بو 100 ساله. طبعا او مسئله که اردوغان به سر و کمار نظام او رکفتنی هل بجارتنا خود لی اوانا بریوا بده. هگر که جدی ها نهاد نوا گفتگو دانه احمد داوود توغلو و عبدالله گل به طیبت احمد داوود توغلو جاره کردن به نوا دستلاتی دا. یعنی لسروی گفتگوین جدی هنه. برز دمیر تاش آزاد ببه اوجی به وظیفه که د نوا دولت دا بگره. وقتی خو او پیشنیارا بو برز دمیر تاش کرن که ببه آلیکاری سر و کمار دا بو وی کسی نو وی بین نوا وی پیواجوی دا جویرا که بدران داره دم لازمه یعنی جبوت ترکیه به تمامی حاضر بکی دنگ لازمه دست بکی 19,500 گرتی تینا آزاد کرن کالو پیر زاروک دور دا جنین 8 سالی هنه یه 9 سالی هنه زاروکین 6 سالی 7 سالی 8 سالی هنه دوی تو دست بکی وانا آزاد بکی اونا بین لسر وی پروپاگاندا اجیتاسیون که به دوی تو اقلیمه کی چه بکی اتمسفره چه بکی پشتی وی artık گرچین PKK'تین گرچین سیاسیتین یک جه اونا چه دترسن مثلا دبیجن سیندروما ستوکگولم نه سیندروما ستوکگولم سیندروما افغانستان سیندروما خابور هست اونا دبیجن دما گرچین PKK آزاد ببن جزندان درکبن بیجن بجی سرو کاپو بین سر کانال راگیاندن ل ترکیه دکاره روش خرابه مثلا گرچیه کی PKK آزاد ببه کد ام بیجن د چالاکیه کی چیا دا دست جی گرتیه 5 عسکر ترک هاتنه کشتن دا یه دای کی وان 5 عسکر ترک بینن بیجن هوا قاتل زاروکی ولا دربه مثلا نمونه گرتیه کی دم پارتی تدا به او د چالاکی دا جی گرتیه د پولیس نمونه هاتنه کشتن کوی نکشتیه بس د چالاکی دا یه بچن عسکر دایکن عسکر ترکا وان کشتیا بینن یعنی بو وی حساسیت بله حساسیت کی جدی برچاو دگرن دخوازن اقلیمه کی باش چه بکن گاو بگاو جبو ویجی زمان پیوسته هوال بدران داره یعنی سالک بو 3 سال بو 4 سال لازمه لی از هز دکم وارا بیجم پیواجو به هیچ شوه کی رانه وسته دما برس سری سوریه وندر جی نخاش کرد دما وفات کرد ارتبی لتا مجوارا گوت پیواجو مجاره کی گوت راوستیا جاره کی گوت هندک بیا دما پیواجو راوستیا جی جوین دهات نکرن هفدیتن دهات نکرن براستی بری وی 4-5 روز خطریه کی پر جدی هبو که شر کی مزن دست ببک بس اردوغان همان دمی به زمانه کی دیپلماسی سپاسی PKK کرد گوت PKK برپرسیارتیه کی باش ده سر ملی خود گاوه کی باش هاوید گوت هم خبات دستور دست بید یعنی اواز 3-4 روزه جاره کردن پیواجو بردوام بده یادن هفتهینه کی بریس اوجالان لگل روزنامه وانا چه دوه اگر کی بهز ها حسن جمال و جنگیز جاندار و کسایتین و به طیبت بریز جنگیز جاندار اگر کی بهز ها سردان امرالی بکن و هفتهینه کی بریس اوجالان زندو د تلویزیون دا یه واره واشاندن به زندوی یه واره واشاندن اواجی هگره کی زور بهزه او هفتوینه کی وسوی واره چکرن دا یا دودیا دایکن شهیدن ترکا شهیدن کردا کنفرانس کی
د دما پیشتا هگرکی بهیز هد چه بکن به تایبت دایکن اسکر ترک اوای کو کردن کنفرانس کی وسا و لا آمده واره چه کرنده و همان دمیجی بری وی در روش برس هاکان فیدان بخور لگل فرانسا امریکا دیسا سر لنووا آخوی بو اوانا جی بحثا اوا کربون کو پیواجو آشتی اف پیواجو دبی بردوان با فرمو اگر پرسیا و هبه لیف دی خازم بیست تشتی بیجم که اک بدران داره اف پیواجو هوال بدران داره اف پیواجو تک ناچه و بردوان با و دنیا حیرت ماه هز ناو دولتی ترکیه حیرت مانه چاوا اوجالان سروک آپو بریز عبدالله اوجالان به زندانه دا 26 سالا جرخستنا خود دور بو وان 4 سال داوی تجریب تا صدا ست که اوجالان رابو به نامه که هم پشگیریا دنیای ورگد و رخستنا اوجالان حرکت پیکی که با آخافتنا سروکی خود بو وی والات دنیای و ترکیه جی جدیت اوجالان باش تگیشتن اونا به چاوی سروکی که آورته تماشای اوجالان دکن سروکی که آورته یعنی وکو تشتی که الهی خدایی پیره ممکن نینه تو 26 سال ورگوت خود دور بی ممکن نینه 4 سال تجرید به و تو گودار کن دما ماندیلا درکت جنا خود قطبو جناوی گودار نکن دما ماندیلا آزاد بو شر دیسا بردوان بو ماندیلا نکار بو شر به تمامی راوستنه اسحاق رابین و یاسر عرفات دما نوبل وار گرتن اسحاق رابین هاتا کشتن دا شر فلسطین اسرائیل دیسا دستین اوجالان دکار بو شر راوستینه و کنگرهجی چه که پکیکیش خوفاسی بکه پشگیریا ناو دولتی جوار بگره و حرکت که ناوا ترکیه دا همو روش بحثا پرسی دکن و اف پرسا اوای آخر حوال بدران داره آخر تشت اف پرسا وکو چارسریا پرسا کرد دست ببو لی نها ارتق بیه پرسا همو ترکیه یک جی مدخوازم برای کانال و تشتکی بیجن اونا دما دبیجن ترکیه بیتی رو آگاهی من صدا ست هست د نوو دولت ترک دا بریز اردوگان جی مقصد وان تن پکیکی نینه ترکیه به ترور حرکت کنان اوران حرکت کی بشکی وی تروری بو دما تو زمان کردا قدغه دکی تو نتوه کی قدغه دکی زمانی قدغه دکی او تروره قانون د نوو دولت ترک دا د دستور ترکیه دا اواجی دما د بیژن ترکیه به ترور معنی خو اوانینه پکیکی چک داینن حرکت فاشیزان ترور فکر شووینی دو ترکا دا اواج نمینه اوی دا ام هم فکرن ترکیه که به ترور ده معنی کردستانه که به ترور جی تمام راسته یعنی ترکیه که به ترور جی راست بله ترکیه که به ترور ده معنی کردستانه که به ترور جی ترور را همبری کرده تکرن راسته باشه از گلک سپاس دکم مجارین دور و دریجن و سب ساعته کی برنامه کی ساعت حوال بدران ببوره حوال بدران تجبر خو همو روز حوال بدران مامسته کی ما عزیزی د کرد آرشیو دا گلک اوی و درد کردن ویدیو و من وکو پیشنیاره کی زانی وکو پیشنیاره کی با مامسته خو بیژن د برنامه دهاتو دا اف مسئله ترکیه به ترور تو زیادتر شیروه بکی یعنی هنه کس وقتی گشتنه که ترکیه کی به ترور که پکیکی چک داینه ترکیه کی به ترور دستور کی نو قبول کرنا زمان کردی وکو زمان ترکی قبول کرنا گلی کرد نمان وان 4 ماده اوا دبه ترکیه کی به ترور ترکیه کی دموکراتیک ج ترور قصد طایب اردوغان نتنه کردن هر وها مروین دجوار ارتشا ترکیه ترور کو بگشتیل نوا ترکیه هیا شدت ترساندن همی جهول رابع آرامی چه به فکرته هیوید کن ام هیوید کن وسابه تشتکو در حقیقت برز اوجلانده تباس کر بالکش بو یعنی حاکمیت کی مطلق لسر رخصتنه و لسر جواکی هیا دیگل تشتکی دیگل کو امکانی وی کو خبکار به بگینه جواکی تونه امکانی کو بکاره به پروپاگاندای خو فلسفه خو پلان و پروژه خو جواکی را ببیجه تونه امکانی تونه دیگل وان همی تشتاجی دیساجی
باوری کی وی دنا واجواکی ده هه اگر سبه دو سبه شوا کتو بحث کی پیشوی و به امکانی وی چه ببن خب بگینه جواکی اوی به اسلوب خواه به تونا دنگی خواه به تجربه این سیاسی اوی کارو به بهتر هم آلیگرین ریخستنه هم جواکی هم جواکا ناو نتوی و هم جی لیدر ناو نتوی اوی کارو به اخناب که بلکی اوی پر به حسانی کارو به جواکا ترکی جی اخناب که یعنی ایماجا Öcalan د سری جواکین ترکیه جدایه خراب هاتیه چیکرن به پیش حکومی تجیبیه Öcalan دکاره برای تلویزیونان به سوسیال مدیا اگر امکانی ویچه به demek ki کنده دکاره جواکین ترکیه اخناب که به وی او ام بگرن مالاتیا و حوال بدران داره از راسته حوال بدران داره یک دقیقه از آنم ته فروکی و بچی انشالله بخیر و خوشی حرکت کرد دما 2012 سروک مام جلال نخوش کود و 2017 چون رما خود لیبه سروک که به حزب و 2017 سروک مام جلال وفات کرد آرامگاه وی نور به که مسعود برزانی وکو سروکی حریم نما و حتی یعنی نه راسته خوی سیاست مزن جهاد قدغه کرن و سروک اوجالان جی وان 4 ساله کتبو بن تجرید اکی گران کری حرکت کرد سه سروکی خوش دسته لی سپاس بو خدای مزن اوا ساله که مسعود برزانی اوا ششمه به بهزی حاکی سر سعنا سیاسی و هم سروک اوجالان هم سروک بارزانی بوی حرکت کرد جاره کردن بو خدام دو سروکیم بهز جاره کردن اوا دناوا وی کاری دانی بوی از دکارم بیجن وگر سروکی کردا جاره کردن سر سعنا سیاسی چه بو و گلی کرجی هستی خونه نتوی پر خورد بونه بجی کرد بجی کردستان بجی آشتی و انشالله یه ما عرب و فارس و ترک و براتی بجین و گلی کرد سرکفتی ده به آشتی سردکه و حوال بدران داره آشتی پیواجو سردکه عزیزم تمام مالاتیا و هر هبی گلک سپاس کم هوان نو چوا کوند بینن دو مجنو و دست بوشانه کریج و برو پیوه هر ایوار به استثناء امی وشانه خو به شکلی بدومینن مالا و آواش کرم خارج بیر نکن قنالا ممزن بکن بشوپینن ببن آبونه هوالو دوستی خورا هوالو هگری خورا بشینن بشین کردستان ترکیه هر دری جهانی جیکو کرد لهنه جیکو کرمانجی آخیف لهنه شکرم خورا مجبیر نکن قنالا مزن بکن پلان و پروژه مهنه tam divê demê de ku şer pevçûn sekinye em giringî bidin ragihandinê çapemeniye dem bar silav rêz ji her kesî re Ramazan kerîm mala te ava بس بجی سلاو و رزه من هم با همو